Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga April. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigrigat kami laeng iso sa anak kaadal. Nagtrabaho akon manipod naggraduarak iti high school. Ket dito'y maten anagin nadayo kami iti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay denggen di pakasaritaan ni April. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya kan anak ko. Ngamsaan ka nakabailan na pagtuluyan iti kolehyo. Maawatan kayo, mat, nanang. Agtrabaho aklaangan iti sentro. Kapilitan akasta. Agurnong ka para iti masakbayam. Wenno agurnong ka, tano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, di agadal kan tumanan. O nanang, oray short course lang mo iso. Anya ti amoyo na makaabrodak to. Nagsayaatan nga inukasta, anak ko. Imbagan ka, ada pagadal mo. Maituloy mo ti agadal iti syudad. Sika ngay, anya ti planom? Agtrabaho ak iti sentro. Agurnungak pa iti pagadal ko. Oray short course lang. Kailiw kan to lakit di. No kanayon to na di ka makita. Oray siyak mat Ang mga naisukat nakpayan iti syudad. Amok nga ado tinapipintas na babalasang ijay. Si kanto latta ti kapintasan para kanyak, April. Nagsaya atin na denggan? Sapay lako matakas na nga agpay, sorry ki. Umadayo tap na agadalak. Para day tayo ti masakbayan ta. Ta sikat agbalin nga inspirasyon ko. Agyaman na, Riki. Kasta akmatkan ka. Siga mo ti agbalin nga inspirasyon ko. Oy, friend. Saan nakangata nga isukat ni Ricky? Imposible asan tong ang makabirok iti kasukat mo ijay syudad. Mangnamnama asa anak nga isukat, Maricel. Para makita Basta no siyak, naragsakak ita. Ngamin, agpadataan na ala iti nagaplayan ta trabaho. Oy, uray siyak mat maragsakan akmet. Ay, ano san tatisaan nga agiskwela? Tawan mat usaran tang agadal. Wan saan tayo mat abak nang? Agurnong takit di, iti kasta. Adaramatan tang agadal. Oray short course laang. Hello, Ricky. Pasensya ka no sa anak mara na makaawid ita. Ado nga min tinasken nga aramidag ditoy. Ken siyak pa iti mangbantay kadagiti ka anak kakit ti Sabado kan Domingo. Amumet ang makipagnanaadak lang iti balay ti kapsat ko. Saan ka amadanagan? Tamaawatan ka mat. Basta kanayon kalatang agan-an nad dita. Ure si kamat Agan nad ka akanayon dita, April. Wan. Kaanon to nga rod makawit ka diti lugar tayo? Saan ko pa may baga? Umawag agtukan ka no kaano ti panagawid ko. Ay, kasta ka di. Sige nga rod. Basta addaak laang diti amang uroray kan ka. Agyaman ak na maawatan nak. Amok anapatigkan ka ti arapaap mo, Ricky. Iso asaan ka amadanagan. Tamaawatan ka. Mabalin ka di nga alak ti number mo, Miss Beautiful? Nagwapo talaga ni Manong Gary. Oray madlaw nga inauna nga adayo ngam iti siya. Apay adi ka sumungbat, Miss. Apay akas sa pulam ti number ko, Manong. Kat adda aklaang matakanayon dito'y panganan. No ada ibagam, umay kalaang dito'y. Kayat ka nga rod nga awagan iti rabii. Taapay mat. Ibagak to. Apaman nga itad mo tinumber mo. Ala na, itad mo kanyak. Ay, jak kayan. No itad mo tinumber mo, siyak akanayon timang load iti cellphone mo. Agpaiso? Wen, iso nga itad mo. Libre ti load mo. Basta itad mo kanyak ti number mo. Alaman laangan. Hello, Manong Gary.
Agyaman akta sinong batam ti awag ko, Miss Beautiful. Anya nga hindi ko na mga ibagam kanyak. Kanayon nga minasikat yaday ti panunot ko. Manipod nakita ka. Sikat ti kanayon nga day ti lagip ko. Sikat ti kanayon na makitkitak. Anya? Agayatak unay ken ka, April. Imposible nga awan pa'y nobyam. Wano asawa, manong. Nagsina kami ni ti asawak. Nabayagan. At dapayan ka din na asabali a lalaki. Anya? No ikan naklaki ti gundaway. Ipanagnig ko ken ka tinalaos a panagayat ko. Kwa, manong. Kayat ko aron Marta. Apaman amalpas ti trabahom. Nagpasyarta. Sana mabalin, manong. Ang mga noawan ton pagluganak nga agawid. Di ka madanagan. Itulog kay di balayo. Adamat motorsiklok. Anya? Wanya. Umanugot ka din, Miss Beautiful? Kwa? Panunutak pa'y anaimbag, manong Gary. Oy, April. Apay akanayon mo tan dito'y day ta agari. Agar-aram ka dikan ka? Juan Maricel. Anya? Oy, laglagi pam kumanga dan kaayan-ayat mo. Saan mat nga umawawag? Kan kanayon abisi. Di nanto pa'y masang o tagawin di ti lugar tayo. Oy, saan mo nga ibaga nga isukat mo ni Ricky iti day ta agari? Diyak mo, Maricel. Ngam, kaslain inot mo ten amat nagtirik na kanigari. Anya? Wen, kat, plano kon asong batan. Anya? Agyaman at sinong bata nakmatlangan, April. Gaputa gayatak matan kan ka, Gary. Jak namnamay na mapasumbat ko tikasken ka, April. Nagswerte ak. Gaputa sinong batan nak. Gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Ipaay mo amin akas sa pulak. Uray saan ko matadaw-dawatan. Kasta ti kapatid mo kanya. O may kamanen sukunan inton malam ha. Nagpasyarta manen. Kalpasan na. Itulod kan to. O sige, sikati makaam mo. Apay matan adi ti hotel ti imayanta. Gaputa kayat ko adudwa talaang. Wan ngam. Saan ka diyan ako na mga ayayatan na? Wan. Ba't lagayam? Isuasaan ka kuman nga kit-kit. Saan na bale? Ta saan ka matabaybayan? Ang paiso? Wen. Isungawan ti rumba nga pagdanagam, April. Kayat ko nga ipanagnek mo kanyak. Apod no nga ay ayatan nak. Apay akanayon kamatan abala daw nga agawid si ka April. Kuha nga minanang. Kanayon nga do overtime mi. Anya, apay, ado pa'y laang timbangan iti kastoy nga oras? Wan mat nanang. Nalangaro doon, ingka manganon, tapno makainanakan. Nangan kami ni restaurant, nanang. O sige, umunag akon iti salit ko. Apay akastoy matintirig nak. Nagmadi ti panagaangot ko kadag iti mailutluto at araon di ti panganan. Masikugak sa amitan. Nasurukan ang makabulan asaan asimbang pati binulan ko. Masapol ang maamuan daytoy ni Gary. Masiguradong ka diya, masigug ka? Marik na, Gary. Masikog akuan. Ala, igatangan ka iti pregnancy test. Tapno maamuam, no agpaiso ang masikog ka. Alaman nga, Rod. O may kasukunan dito yung malpas ti trabahom. Ag-check-in ta. Kaya't ko ang makita ti resulta, nupod no ang masikog ka. Sige, urayan ka inton malam. Kasano day to yan, Gary? Talaga ang masikuga. Saan mo problemahan day ta? Nagayatan ta matadwa? Nga, saan pa'y nga mo ni nanang? Nga adan ka ayan-ayat ko. Di ibagam. Kaya't kaayam amo ka ni nanang. Iso asumurot ka kanyak ijabalay, itamat laang. Saan pa nga ita, April? Saan pa yan nakasagana ita? Ibagak to no ka ano? Anya? Saan ka madanagan? Tas saan ka nga itarayan?
Ti awanan ba in alalaki? Manon nga aldaw adyak maawagan. Intarayan nak nga ta ni Gary. Oy, April. Apay ka di akas la mariribukan ka? Ni Gary, saan ko mo na makontak? Talon nga aldaw saan ang nagparparik na kanyak. Ang mga nubisi laeng. Italang aramidin na kanyak ti kastoy. Kanayon nga iso ti umuna nga umawag, wano ag text. Ita, pulos moten nga awan text na, wano awag na. Nagapa kayo ka di? Saan mat? O, no kasta. Apay kuma nga itarayan na ka. O, apay nagsangit ka maten. Masikugak nga mihin. Iso nga mga intarayan na ko ni Gary. Anya? Amuna ka di amasikug ka? Wan, imbagak, ayam amok ka ni nanang. Kat kinunana saan pa'y kano nga ita. Anya? No kasta, amangan no ilamlamangan na kan. Ay unay kamutan ading ko. Di kamatlakit din nagananad. Kasano nga rod itan? Mabuti nga amang ibaga ka ni nanang, manang. Tulungan na ko, ma. Amang ibaga kan ko, ana. Mabuti nga. Ala, bayam tagawid akto iji balay. Takasautan ni nanang. Hawanan bain mo't dayjay anak kasikugkan ka. Diyak pagarupan na maaramid na tikastoy kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't ngamin kanyak. Kasta talaga dagiti lalaki ading ko. Nasingpot da iti damo. Ngam no naalad ang ti kayat da. Si Kanton ti mangkamat kadakwada. Ay, anyamot tanday ito nga inararamid mo, April. Nanang, awanan ti maaramidan tayo. Nalpasan. Ti panunutan tayo ita. No kasano da April kan ti agbalinto nga anak na. Pakawanin da ko, ma, nanang. Ay, anyapay nga iti maaramidak. Padakilem day ta anak mo. Sa nabale, takabailak pa'y mo ti agawer. Uray siyaktun ti mga wer inton makaanak ka, ta ituloy mo ti agtrabaho. Ngamsa pa'y lakuma, tapag nakmam, day to'y napasamak kan ka. Wananang, katagyaman nagtamawatan dak. Ay na, kita amanlangan niya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Upatan ti tawon ti anak mo, kumare. Wan nga rod. Kat, agyaman nagtadimar ay ka, ha? Ay na, mabalin ka di mo't adyak darayan ti kasangay ti inaanak ko. Oray awan ama ti anak ko. Tado kayo mo't amang ipatpatigkan ko, na. Talaga ka di, saanan ang nagpagpakita kan kaday di agari? Ay, saanan. Kan jakon kalikaguman nga agpakita pa'y. Kagurgura kon, gapo iti inaramid na. Ay, rumbang laang Saan mo nasubli yan? No kas pangarigan tag subli. Amangan, no sigugan na kalaeng. Kalpasan na, panawan na kamanen. Ay na, siyakla kumalaeng ang tiag sikog. Anya? Ricky, anya ti araramidam dito eh. Mabalinta ka rin sarita, April. Madamati trabaho. Uray pa ka na ka tibos mo. Agsarita talabiit. Sige. Sa dino ti kayat maapagsaritaan ta. Ipakada ka pa itibos mo. Kalpasan na, sumurot ka kanya. Ita, anya ti kayat mo nga ibaga? Pasensyakan. No italang agparangakin ka, April. Kaya't kung ibagakin ka, anakalpasa kon iti adal ko. Addan na talagan at trabaho ko. Isong adda akon, tapno tong palag dagiti karikken ka. Ricky, saan mo kadipay anadamak nga addan anak ko?
Amok. Kan amok a pinanawan na katinakasikog ken ka. Amo matgayam. Apay nga rod akayat nakpailaang. Gapot si kalang ti babae nga inayat ko. Si kapay lang ti linaon ti pusok. Ricky, saan ako na maikarikan ka? Pangasin, ta saan kang gagsawi ti kasta? Kabaalak na awatan ti anak mo. Ibilang ko nga anak ko. Agkalay sa ta, April. Anya. Uy, kanlay sana kalakit de. Apay kit din asa anak nga umandugo. Ngam, sa anak nga tanga agkamalimanan iti dahi ti a desisyon ko. Panag ko na, katawan mo't dakas na anak ko. Nakasagana pa'y amang ipaapelyido ti apelyido na iti anak mo. Ngam ti sa ludsod, ay ayatom ka di pailaang ni Ricky. Uwan, nanang. Ay katawan nga ron ti problema no kasta anak ko. Umanugutak ang makikalaysa ka kan ni Ricky. Nagkalaysa kami nga rod kini Ricky, Mr. Lonely. Kat ita, naadaan kami pa yan iti maysa nga anak. Awan matimako na kini Ricky. Gapo ta impatig naman ti anak ko. Nga uray saan na apudpudno nga anak. To'y pagayam mo, April. Agyaman ak pagayam April, iti daytoy apakasaritaam. Amin tayo ket makaaramid iti biddot. Tinapateg, ammo tayo nga ilinteg, no anyaman ti madi, anaaramidan tayo. Ket swerte ka, gaputa na pudno, ti panagayat ni Ricky ken ka. Bueno papagayam, inkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga April. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.